Kekor Sohkhlet kasih jentia akan pelong ia ke jalang baik ani ke general meeting haka arfu atarik mata ubnai haka yiknang jang kesnang Mawsmai seorang unit haka por khatwe biji mestap uskatri jang kekor ba W Sohkhlet ora tentu ya baru aki parakor kentai bersenrang ki samla kilong kmi kilong pa makanya wan saya dekat jalang jang kekor ikam ke balabu akan dika jingalang menyapat khatlang kum kekor pelon hi barokoi kilong ke report rekam jong uskat di jokor ke report na pressure ngada banjit yakin nak kam ke batmai nam prakasnam araja aksan apopra bat ki de kam ke nyakran nakam ta jumit kumbiang jokor hi barakoi kumtan kalang uskat ri khot we da baro ki par kor Sohkhlet kan kasih jangka penyawan sekali ke jingalang